tsile kwa ntlo le kwa la khosi ba ntirele teka ba ka nna 600 ba batla ebe ba le mogolomo ba reeditse e kore a pula yana a go serame ga nka tšha go toro a dimadande tsa prisons o ne a tlhalosa yalo lobo o le butsa semmuso ba ba sa utlweng ka simolo ba kgwatsitse ka teng wo o tla bona la thata mo ditirong tsa lona kana tsa go tshwana letse borra le bomma go na le sengwe se se kgethegileng ka bakgatla ke mowa wa rona re le bakgatla yo re kgontshang go emelana le I would just like to make a quick translation of what Kgosikholo Kgafela II was saying, or his address, in just a few words.
lo le butileng ka lobo leo bokgabo nka go tshwantshanya le bontle jwa mosadi o montle ka baka la gore kana tlhago e na le bontle mawatle a mantle thaba e dintle diphoofolo tsotlhe di dintle nkwe ya ka le bona ntsana ke phogolo e ntle thata thuta e ntle le noga e ntle Wanda
tlhokosa ke Ari mose ari ka tlhokosa ke makawe Uwe,